afa wi ateno o se busa get the busa ne se dila ne busa Samson say ehwe fa no ho den wo ade se ma Samson kire no Samson afa de Samson e betia tu enam say Samson hu dila no ho fe na dila what you Dilala to do so nti Dilala hu ofa was ayi oma ni mu nyina nti no Samson nya hu to no nko ade wanya to hu na se na Dilala nya hu fa keke na oto na Dilala woni to na ka Samson obetia na obi odimi to free fie ekọ tena hono na je se enya akosu nko ano nkwa dabi no eto bi ku asofo no fo eto bi ku nipa bi mu sa eto me na me ka kire wo eto me na me ka kire wo eto ne ayetua na eto wo se anu de mo ka se obi wo no mo otua to wo se Ghana hakura no wo se yetua to ma bi mu so de kototo sa me na me ka kire wo se sa ne ma we oba aka kire bi be ma se manu mo se me wale wa be ma ka kire oba se manu mo se me wale wa awale na ku sunsun mu dada aka se be pie honam oba na awade na gu woni tirim aka se be pie be ma na awade na gu woni tirim aka se be pie obi wa to so hu na oba we den we de oba we de no nya fe sa oba bi wa hu na oba we de no nya fe kura etire ni etire nam ka kire for I am mau akwaba adeba Xposed so baby bia wo bia banche bia wo hye bia onyankopo enhira wo se ada papa o wo hwe me e wo Xposed so yes Xposed no Ghana and beyond ene enkomo a ye betwetwe ni na nya enkomo baby bia nanso ese enya asem kra ayasem ye pese ye bobo hu ayeti se our dudu our reguo no ababa yes something normal to us enkani bebrebi no nanka wariye de enipa be wari no mbe jaya ombetuma wo mo mbe ni na ewia mankola na nya almost the lowest wo mu kra betuma nya be 15 years 12 years at least na ansa na wariye no kra oma ejai na enu mpo mu jai kra tumu so ba koto no na papa no ne maame no aso mo jai so mo hihye ho ebi okra metimi de media ehim me maame ne me papa say omo we yesi awale o mo jai so me papa metima ba fie mo abe hu me maame ne e bon komo and since then obi anya na adwin so ko are from because they are of their age it obi ati ni baby but say na wari aba no a lot of us are witness of whatever I am saying they say na wari na e koso no upo say na obi e wari na 2 years na ye jai ebi kra 6 months ebi jai 3 months and reasons I dey kwa wari ko jai no eto de bia odwin won to me kas iti wenti ena nkofo jai wari ene ye maama ne ye papa omo ya de pa o ena omo timitina sa awari ase eti ene mini nation father enete a be ka nation father na me ka che se ye nua pe ma bosheba enete ye chen I bosheba ete ane de I know what so the nation father and it's any between coma ebisa ne say a day enti enama our regu adosu na nsen a day ne na drink kire efa sa ensensem ewe hu eye bibi ene anya ne yie fortu no efrema no efrema no ana ware no kwa den na bema onipa obenya mbre etumi atena awale hu I say bia courtship na ekoso a ye nye ne yie ansana ya ware sene obeka say let's study each other no ye nye ne yie etimi twa ben enya be ma bosheba na ya twetwe nkomo ebusia famsa metwa ba no aye twa yen wo emra Bosheba aja wadi me pesa oma Xposed for ochi omo kakra edi mame me chia nipa bi a wotie yen ene awie yi urade nhyɛ nyame ma bi a wotie yen in fact nya ho ofanye nyansa urade adom na aso ye so ayeso yatima betina aso ye kasa de ba bi la onipa bi a etie yen me chia onipa bi a wotie Xposed na
and topic in a down so emu du ye pa baby biala ya wo betis asem onipa bia wo betis asem bia pese wo forward e de ma wunua na wo share video no na bibia aye kama nti me chia Xposed ahwefo nyina okay any answer yes ye catch us akwaba yeah ja eriba Xposed na enkomo aye koso no ebisa na say wo hwe ye environment ye society na our real baba ya ade bia and look attractive I had to say enkofo be ware say enkofo ware nti ene bi mu ware bebre na ware be hu ware ya ware fe na me kan kosi so no ye be mepa issue no so okay minimum ware bia e ware e wo koforidua okay na esan say e ba public nti mebo bi okay abate ne fe na refit okay oya ware fe okay our man kofo create to me ka say a hustler like this person no say wa worry aya worry say awari ye yetumi ko je eye me say aqua safari ye gine whole 1 week aqua safari o I say oti ana wa ko golden tulip ana I fancy wa ko moving pic na wa je a whole place no I dey okay ama like e wa host the whole place o je say aqua safari no e mo no kra mo be worry no police will be investigation. And that's how I am. And you hope upon the lavishly they live, the lavish life on which you many live here. And you hope you. A mama tenacia maybe say a day and a mama will go at those say. Okay, amen. Mechia ni pebia so mechia nana kwasiba for some prago so mahine. Babia will be a chia. In fact, question ya obu say mudu yi pa de ama ware na nsen egu no meba ho no but mayemu say e ba na san e na ye janom e na ye nanom na omo ware a omutimi edi emfie timi di mfie ba aduosia ebitimi kura enye se owuo na betete wo ntemu a aware ne da so tim ho omunyai but nay ye time e de kura na amasa de ne ba o se enkane no nanka ye wo bibi se mo se bajimi belesa na ye ka no na mboa ubon se ye ware a enka obi be ware a ye ware ma nipa no sanka wuti we na waso ware na waso be ware a ubon se o ma me no papa mo hu oba o pe na se so o ma me no papa hu oba bi ono omomo efiri se abusuya we de omo ya abusuya papa na omo koma kosara wade wo ho e de abrew enti sa na e wo ho ana se unya oba bi na se wo hye oba na se opena ena na agya no so timi ko fie ho e ko busa fie no mu nsem no omo hwe fie ho na se fie ho no mu ya na omakwaji aware ne de amawo but enne no kwasem ne se saade ni nyina ya to ogu se na wotuoi na sa wo maame no papa ka so be ware amawa wo be ka kire obi betima sinibu aka kire wo maame obi a wo nka but obi betima sinibu aka kire ne maame se ade ma o ka se magimi ana ne menu ye wale ma obi ya wale ma obi ntimia matwehwe ma yidie mepe enso nanka first ne nte sa nanka enane agya no ena wale ma ne babema agya wale ma ne babema enatimi wale ma ne babema na wrong choose no wrong choose no eya soden na de sa de ne ba de ma ware jai pa de ma ware egu nansen no de ma ware egu nansen no the wrong choose sutie ye ni sutie ene na ma wade egu ebisi wo bible mu ne efra abrante bi se ye wo no foforo no ne maame ne papa ka che elwade yakopon ka che ne nane na gya se ade a momfo nka ne tiri yuwan ye apasoa ene bread ye di tiri ne yese me yemfa sa ade ne bi nka ne ti ye shemara bebrede ma no mani ni ade efe ne ewo honi no
mani ni saa de ni bi afa so mani ni aboa funu enye se honi no mani ni aboa funu aboa wawuo emfa na sa akokɔ funu won say yesua no akokɔ funu ewu a mfa da na sa ankokɔ yale ba enya tisi wonom sa de ene na yesa sa nam na de ma obi anta chekra because ebe ye hu adwuma the bible no ka kire sa brante Samson ne say ma sa aboa no so mani ni bi okanya ka kire ne say aware mpo oba ware mpo no on say yewo say mi wo kura mi wo mu no enka yewo abusua yewo abusua ata no mo wale abusua etinka on wale saa yi ni bi ne ma me fia na say ona me cho no but abrante we ya anya sitie ama nsam na lode kan ye no emre bi na Samson nam eno kokun jata Samson kokun jata okum jata no we no ena wo twa mu ko felicity fo nim ebre o free hono ma wa ba no ena obehu se jata na wokun ye no jata na wu a wa pro utie ena wa dore ewo honom na saade ne ba honi jata no ewo ba jata ni mu ti Samson ba beduru hono ewo no ba jata ni mu no ena Samson ede ne nsa eka ne sei ewo no ena ode kan na no ode bi koma ne na ne nature enso na ne maame ne papa so nim se ade a ye chini ne ba na sama ne nibie no ne ba na di uche mi ye pa minim sa hwefo otie asam na meka ne ye pa ne ba na di ade no eno na nchen Samson hu oba bi afa ni Delilah oya the wrong choose ne maame ne papa ka kire ne say Samson ade a wo kwa akoye no e de owuo na bebrew Samson se da bi eno ana mepe ema ewi akire no Samson ba ye dey oba be wui enam se suti a wanye amfa ma awuade ne na enti enne suti ama aware bi mu gu sutie Bible no metima ma reference bebre a e ka o sutie se nipa mpo no se nipa mpo se nipa mo nyese wutie nipa o se nipa se wutie awuade Nyankopon ne pa awuade hyira wo se wutie awuade ne na wo de nanum nsam na waka to wo se ewo twerɛsɛm ni mu no wo de ye adwuma wo no se awuade hyira wo according to Bible, according to Deuteronomy chapter 28, o kan ko wose wo siti hu nhira. Enti e kire se, wo se wo betie Awurade Onyankopon, wo behwe na wo di mmaransam a mewre hye wo na nyina so a Awurade Onyankopon bema wo so akosoro, asi asato so ama na man nyina so. Enne saa neema ne nyina no, ye yie firi honom, ye de ade bi te sa ahofe ene kwa awade. Nipa de ahofe ne kwa awade. Nipa de amofa but ye nhwe suban na ewo nipa ni mu ntiminya hu ofa na to no kuta wo no oku o wo hyabu so to no wo ho no nko ade me onim se wanya oba papa ye suban ene de ware nti se nipa biara wo be ware a suban ni mu no awade ni begu before me bawo maybe sir in summer okay statement be say wrong choose just say a man na ye fam no ansa na ye ni o makwa ware no ye mbisa ye musa ye hwehwem ye nyetro ye kono yo eto no na meka no eto no ye hutu na wonim se nne no mema akasa no wo yi mema 100 si wa emu 900 emu 99 no emu 99 no omu nyina na to no mo pe serious man na make kire wo no eto no mo pe nipa makomako 99 so yi nipa makomako 100 si wa emu 99 na to no mo hwe no mo de koware wrong choose Samson choose obi o ya wrong afa wi ate no o se busa gade busa ne se dira ne busa Samson se ahemfa no ho den wo ade se ma Samson kire no Samson afa de Samson ebete ahwu enam se Samson hu Delilah no ho ofe na Delilah what 20
Delilah to do sonti Delilah who was a my new Nintino Samson young to one corner when you to not say only send Delilah young for kicking out or two. ah not Delilah when you to one and Samson better and I'll be able to 2 free fee echo tena honum na je say enya akosu yan kuma no kwa dabi no eto bi ku asofo bi eto bi ku nipa bi mu sa ah eto me na me ka kire wo eto eto na ye tua na eto wo se ano de mo ka say obi wo no otua to wo se Ghana hakura no wo se ye tua to ma bi mu so de kototo ah sa me na me ka kire wo eto benza uradi Nyankopon nya metias okay but for na yensa enkoso na who make a statement be na wo kasa say we make a wrong choice yen hwehwe oba na ejina eto ne ade we don't even see the advice from our parents ne ade o kan sem na wo sam ka say we look at the beauty yes na o ka we look at the beauty o ko for ba won say wo hwe na ho ofa na on say eno ye mistake ya na ye no se bi ka fracture ma mo na ho nyina no ma mo na ho nyina no obi e ho ofe de nka se ma bi oba bi ho ofe e ni disuo so what I say but nkofo bi mu ho a omo no omo hu obi a o se ye obi ho no mas asoma si we de no me mo obi adi mfanya mfato ho ye woni pe bo mo tumi so hia na o se yes radio bani Awurade Nyankopon bo say yes me pese o describe say yes for no describe your movie mami describe yes for no ndo hu na hu say yes oh nansen krasa nansen na me preach enti nipa no ba betena ase no me koye program na ema obi me preach like me hu say ni ma ate ani mo but guy ne ba betena ni mo pa no and I say yes me kan me tirim yes man kan obi man kan wo tirim me kan wo me tirim ne wa bodwaman e kire say yes no body me pese wo enye say me na ba because yes for no omo ba body na like o say obi ho no ye tuntum o china so Uti say yes oba ni na ope say na uti bo ye tuntum Debi me pesa me kire o question na obusa me asa oba sa odi asam shema no me fa asem ihye wa no ba say na uti ka so ye tuntum ni oba sa o ka asam shema no nya me ti ase de tie ne say oba bi o hu na uti say oba ni like hu na enye obi to na beka untimi hwe ni mienu mpo na say na me hwe TikTok bi na hu say ablante bi tu bicycle ohun ga na obi otu bicycle no ahwe ga na the bike na kwhwefom o ti ase je say ade oba won hia man no bi mo so hia bi mo yes but oba bi won motimu se ohun na untimi hwe bi tu oba bi won ohun na say nyame honhom ti mu na kwasam se wo hwa abaye bone enye say nipa bia oba bi won ohun na nyame antena wo mu a obaye bone eti ema na de bi hu ofe eno na ye mema no se bi ka fracha wo ye bema so ye nisu ade enwu saa wo bema bie no na nisu ade ewu o agidi oniska na o say agidi oniska de onisika kura na sometimes wo be hu obi onisika na wo hu wi ni a se bi ka fracha obi a wo hye wi na oba wo di na chi no se bi ka fracha obi nya no parliament ba bia ama na tena ne nchen me na me ka kire wo ne se ma pen kwa zefo no eno de first bibini ka sa wo ka sa no mo ka because nipa oba na no ko fa no ni se onya kwasea o ta se oba bia no no ba kwa kwasea bata ye kasa o maka to no nti no me de me baru sa de no se ma pen kwasea fo da bi nipa bia ni ho ma Awurade abo na wo ye kwasea nti me pesa me kire se e ma de bo no hu ma utimu se omo ofe yi enti no kwasam ne se sa wo ofe no eno na ye di akiri ma mentage ho no ahwo ofe no eno na ye di akiri yenkwa awade ye won yenkwa na ho ofe o yenkwa awade se sika but ye kwa awade se suban ne enti na empanifo no sa bu bebi to se o se wo ho ofe no e de wo beko but suban na wo mu no e de wo beba
Otimasepa. Enti awade no. Nipa bi a wotie me nyanti ase ase awade yemfa hofa nware yemfa to nware yemfa nantuo nware na mmom ye ware se suban ida so ye bema na oba se ma ne bi kratim ka se bema o ye tietia de mempe me pede obosi o ye tenten kra na so o monzi a mempe me pobi o body se ma ne bi timi ka sa enne sa ne ma na nipa ehwe but ye nhwe suban no na oba ware oba na no oba ate no oba ne be fa ochi akogbo adwaman oba ne be fa ochi akogbo adwaman no wonim se obi bo adwaman kra na wo be ma na wode se wode se wo ne nyina se wo ye japade ato no ma nyame ampata na adwaman na oba ne boy ni nyina be free wonsa se me taken was spiritual side ya what unyema bi asai that is why untina ena enne no alua awade ankasa no nyame wontusu awade ma onipa dabi nyame wontusu awade ma nipa nti saudi pa bia wote ase na wo ware a etwasa wo hwe suban na wo ware nti yenhwe suban no that means say no young boys ni young girls na aba no ye buye ni guso ewo the character aspect na character no ye brofo chiremu ye mame suban no onso twi ni ya kan ti so de brofo be frem sana ano ba hye ti no ya na ama nipa na ya we say ye katwi wa nyame ti ase ro de hye nyame ba bia suban no okohye ne say suban no ayedai ye eno na ye overlook ya na aya ye eno na ye hwe suban na ye hwe suban no like you overlook obi say ye boye ni tra oni oba ne nampa we hu say sike ni wa na oba no ni suban enkum omunya ntokwa ewo di oba no etaye den eka ebi mpokromo na mabonten a oba no tumi discriminate people hwewe mu ye say sa suban ni na oba ni danedi but because of odo a watomunti no wa overlooking it na me bisa say na nse a wawe no ana penantwe etwi anse de kon ye overlooking ana ye bossa suban ni tra omo nipa bebere na botra nipa bebere botra omo mu say menchire mu yi ma menchire mu hanom no obi wo honom a me wi ba besi wudie so obi wo honom a awade na wokọ no oba no onyini suban di nchire be ma no onyini suban di nyina nchire be ma no oba no be ma bi honom a onyini suban di say ono opia okwa abonten a omafie be ma bi honom onyini suban di say okwa adwuma a ono omafie ntem but ono ne be sa courtship no ya omoye no oba ne hu sa de no se be ma no ni suban a owo mu nie be ma no ono kura no ono odware ba akopɛ be ma no kura ye kana asem no onware okɔ adwuma otwa coat de kɔ ono obi okɔ odware 2 weeks what I say obi mpesa nti sa nipa no onni sa suban na de nkyerɛw but course na mo ye no wo hu se bibi se na yede akɔso nti time a wo bekomu no na je se afa na wo be hu suban na nkasa wo ho no dada oba bi su ho no ma ontimi ntena be ma ba akopɛ ho nti time be ma ne be hu se se oba ma ko wale ni se ontimi ntena fa ne se be ma ba akopɛ ho no na aka achi so that ne da wale gu ba but eno na ya na nta no so uche bi ye pa eno na ya na nta but mema bi ho no ma de no se oba ma kwakofa ni obetimi sika oba ma kwakofa ni wonye meso akofa to no so nti anono na break bibia nti obewie no ebo se ebewie chi no na brapo nyin na ya pasa yente Ghana ha ene yete se obi akɔware a se bi ka frache nipa ne na wo nkoda nipa ne na wo nkoda nkola na ma wo no kwa nya ne ma me pesa me mema a omutie me enne dai eti ase se enya tuo ne de ware enya tuo ene de ware ya ware oba owo suban ya ware oba wonim kasa unis oba bi wokla wonim kasa unya hoho ahwe ho no begu onim ase oni hoho te ho no no e ho no begu onim ase oba bi ho no onim sa kasa no
Into we need suban baby at the free no we are tete one free ho but enam se wo ko hu no na what to no wanim or what tinam wo anim nyam nyina no ye ka se tinyam anim nyam ta se ye se o hanom bi esa wo habi o ti ase pa wo habi nti wo enam se wo hu sa de na cash we de me pe anu bi na sabi ya sofo ni bi wo moye me wo sofo bi wo tamare ono no o hwe oba na ho ofe ena ode ko wale ye me no ka se na ware egu oya asore ye na oba ne bewura so dem o hwe aba oba we na Awurade se me nwale no no de no apply a decision why professor o oboa no oboa odi an ofechi edi an ofechi edi eto enti se Awurade na se ware na ba ne se na wade ni gu ti na me tell se Awurade nware mani pa biem ebra according to Genesis no Nyankopon bo ade nyina bo ba man oba no ko di aduaba no odi ti bi bre be man no ma be ma di ye no Awurade ba ye bebusa he no oba ne bie na no ka se be ma ne bie no ka se oba na odi ne be ka me ho no nice o ti ase pa nti Awurade Nyankopon de na ese obi atamu ese obi Awurade de ma oba ne be ma owie no gya o mo so mo nko enso sto na Awurade ani kunya ho o ti ase pa de fiti wono no Nyankopon wonya bibia ma nipa biem obi amfa hye ntirimu sa se nyame nya bibi nyame nware ma nipa na momo no wa na obekwa ko twusu wa na obekwa ko twusu na wabo ho mpa yesa Awurade aba ye na sa sumasi on na wasa no ware no enti na ye fe say wo bibi sa spiritual father no ubohu se bia me spiritual father tia say no me dia sama koto ne papa pacho me ho ba bi pese no ware no me sra bo no mpa ye se Awurade be ye bibi a kire wo ho ne ho ama me a ebia papa ne bo no mpa ye no se ebia oba no se ni but say wo na busuam ade me hu ye na e wo na busuam se na tie nti okobaka kire wo se wo betumi akọ untumi atwe ho so what I say but enne no ye nya saade no ena to no ene anantuo no ene animnya no chenyam no eno ne de kọ eno so de sa wo de kọ a wo feli e wo kwan mu eno na bebre awore ama eno magu bia e me no ka say obi awore sa be 20 times awade na gu iti maybe so what are the things wrapping up ama our gu no wakebi wa ma ye hu se ye nhwehwe mu yie ofa oba ya sa kase se ese akoye beauty ne yehwe amofe no ye nsan hwe suban enye hu se oba no ho fenti de oye na ya boye ni eguso etimi bi se we nyina no ya kasa ye won kofo mu wo Ghana o hye oba no when they were dating and now more courtship oh show suban papa okay there was beauty character ama be man great be an busuan for name busuan for akas girl no was suban papa but at the end of the day omo come marriage ni now after 2 3 5 years now we really age ja aye no aware kwan ni mo no enyema ben sa na ye ma aware no go ayodo e na ate ana den because sometimes they find all this in the woman, the beauty, the good character, and the good choice. Ebu a pastor be great to make us oba we dey ware no. But after 5 years ni asaba solid dey more. Na ye kasa awale dey me pepi. E den na ye sa. Se ana make say sama na make kan no. Ana we say oba. No kwasam na say. Nti na make say ye wo asofo ho. Sabi ka frache. Se opese nipa bi apese o ware a enka enema bi ho no ma wo say di ka sakse ya me say process bi ho no ma e wo say nipa bi a wukum sa process na ansan ma ko ware e ma me de ye nananom ne ye ba me ne papa mo e ye mfa to ho say omo kura mutimi ware chei o ta se e ho kura mpo no say na ka ni ho na fi ayi bi ani ho apata dan na no mo dem ye fe bi tadan tadan omo timi tana dan ni mu anyini abo mre wa na nkokora wo but na de enti amana basa ne say ahofe no ye hwe ahofe na ye ni tua say ye ni tua so ba no ho ofe but we ni suban na me ka say ye ni tua wo me ba wo na me ka say there are some people I'm making a dicey question okay we have certain people who have the character you have made the wrong choose why okay choose you have made the right choose ye ka twi Oma
o choose oba papa o fa oba papa o kasi ye ka twi so o kasa o kasi choose ye brofo mato de yanko ye twi eno ye brofo yanko o ka say yo obi make wrong choice ye make wrong choice na make say some people be wa ne pastor agitum say oba we kwale no okay ni mama ne papa agitum say oba we kwale no okay because oba na de suban papa bi edi eno na emo omo masa go ahead no okay oba na be man so dating no oba no so show character ba fe de ye wie sanyoma we ni na mo kwale ya na ni 5 years mpo na egu still na ye say egu ntia no na eye ten ene na me pesa me ma wote ase se ubisa me sa kwahye dia me ka kire se odo na omo ye se omo de ware no sa odo na frim na ye de odo na ware o say ye de odo na ware se bi ka frate ena me kire wo se odo na e wo ho no o tie me ye pa odo na e wo ho no odo na e wo ho no se suban na wo ho se suban na wo ho no o tie me se suban na wo ho e di ntina akọ ware no entiam di ka ka kire wo se enye nam te ka ta enya ahofe enya ahofe nko a enya ahofe ne de ware eye suban o ti ase pa nti se o wale obi na se nipa no wo suban nyina sasan na se bibi gu a bi se bibi wo ho sa o ma me o sofo aka kire wo se sa o sofo na ka kire wo se ni se wale na se sofo no unim se o ye genuine o ma me no papa so aka kire se wale no ebia o ma me no papa kan se wale na suma si de o ye good efi o ye good wa ebia na problem bi wo ho o ti ase pa ebia na wo how bi wo ho no ba na wo unim ma me fa na sa se problem bi wo ho no ma ebia oba no o problem wo nansu bi se ho but sa nansu no unim ente bia wo so foka se wale no so fo betima ka cho se wale no o ti ase pa na sa so fo no ebi wale se bika obi be wale awie no onu no so ware ye enti no so fo betima ka cho se wale no o ma me betima ka cho se ko wale o papa betima ka cho se ko ware but bia na oba na bema no suban bi wonimu a se suban no onyin kire wo empie ye unya hu enti se unya ko wale no wie na sa suban ne daadi a mumie ni nyina modom hu but ennam se suban bi daadi ani nti no wo se mumie no monyanti ase wo sa de na daadi wo se wonya wonim se obi akowale common pet student nti o maje ya ware pep student sa wo ware obi na se nipa no wo suban na se omo nyina mo wo do na se problem mistake ketewa bi na mo ntimi nsiesia no so timi mia e ma wade egu pet student nti omo chai be ma no fa pet student na ono no yete frɛ ni mu sei no ono no wo mia ni sei no ate so abagaya no ate egu so tisa abomu afa sei no abomu adi bedi bayere no oba no so be fa ono so piapia ko sori sei no so wate afiri to sei no na sei abegu so kama na oba ne ka kire be ma ne sei enye sei ne yete ade no o ti ade na ate free ha we so se da bi me ti amem nia vifinate enu ntia wade na gu omo kontokwa na mujae me na me ka kire wo okay enti odifo enti se problem o ware na se issue wo ha na se oba no wo suban me ma ne nyina ntie me so oba wo suban na se odo e wo oba ni mu na oba ne do na se bia mistake ketewa bi na se wontumi correct sa de na no kwasam na se na wo be ma no you are not mature wo sa oba no you are not mature na se wonyini wom anu ye brofo na ndika kan no na se wo oba no wonya nyini wo niema bi mu wo be ma wonya nyini wo niema bi mu enti se wo ware na se oba no wo suban na se mumie no modom ho a etwasa mumie no nyina mo tenase na se problem bi wo ha mo tenase na musiesie mu issue no me pa cha utie mi ye pa musiesie sa de no kwa tona se mumu obi kura wo abonten kura bete sa de no because mumie no modom ho dia wade an kasa kura no geni kwasan ka nipa kura wo no pa ni kwasan ka obi kura ate issue about your marriage because se bi ka frache want enye mo tamfo na akọ no o ti ase wan ko ware o tamfo ni Bible ka se ense efen say nipa ko tena o ti ase pa me ye ne seso boafo o ti ase me ye ne seso boafo nyankopon na kan yo me ye ne seso boafo di amano nti wo no oba no ba akomu no wo ye boafo she's your helper wo ye boafo ene ba de naba
what I say one ka say me ne so kumfuo so ka so be ne so kumfuo anka nyina anka be dwane yehu ma bi anka be dwane yehu ma anka be dwane what I say what I say me ye ne so boafo nti Yakobon ye oba say wo so boafo nyame ye oba ma me say me so boafo ti say me no oba bi ti na oba na me ne tie no se problem bi wo oba no ho ana say issue bi wo me ho na say oba no entimen siese sa de na amfiri me ho what I say no ye say enam sa de we ya wo ye ntime chawa no cause me say e bia ba bia wo kɔ no aya ejem kura na akwakoto nti say ware mpo na say bia issue bi wo ho na say issue no ene betimi de ntawantawo bia ba yen try say be siesie sa de no na manimonyam aba sa de na ye yenim. Okay. Now, ema aba sa de na ye yemu ne dia. Then I just want to ask for us beyond that. Okay. What are the obibeka hack our really ego upon the air can in our okay ya kebie fitete e static our we won some TV so radio so enye ne wo okay egusugu okay obibeka say obi critic system bi me hack say nkofo die egu ade na wo de e okay so what is the hack me ka say hack e bia me pese me kire say e dey ni ade a trick bia ye betuma ya onipa betumi de keeping aware simple trick. Just give us one or two simple trick we can be doing that will be keeping our marriages. Adia onipa betumi ayede ama na wade agina no. One, trust. Trust the man can you say GDA. So GD. Yes. GDA. Say baako no say GDA ni awade mu a awade ni ntimi nyira da. Tinipa bia no se unya koware oba no areshe trust na him say areshe mu udi wo rush me se me kire se nipa no me se me kire se gidie se wo baji obi ade no beka na bro for say I think who ka gidie I similar like believe something yes to ka trust I say odu o areshe mu se nipa onyo se onye se me sa na me pese be kire me pese nipa bia no unya gidie me pese wunya gidie wo awade a wo kopiam se awade no se gidie ni awade ni mu a entimi ngina nta oba na wo kowale no wunya eyesika na wo koteye e na wo kotu ni trinsan wo ne na jafie se oba we na wo sewo oye wo seso boafo a wo pese wo na etu anamon wo pese wo na wo nkoda wo pese wo na tena se wo nkwana nyina e na wo kotu ni tri ade nti wiye ye no afa dia wo ba fi a oba ne pia bonten a enam se gidi a woni nti no wo ko hen wo firi hen sa de no egu awade ase ne yiri pie kakra no I start a question yes wo ko hen na wo firi hen wo ko hen so oba na wawale no se wo gidi se wo ye won fim mpade pa de a ade nti na opia bonten kwa na wo dwendwen na say issue bi wo hono ma issue be na wo ho nti a odwendwen ho otima se pa nti se saade no se munyina manyante ase aware oba ne be matima tana se nya sante ase we nyina wade na se sa gidie no se trust ni awade ni mu awade ni gu in the first place awade ni begu ena odona mudi hu tu odona mudi hu na mu se bo pasa mo wade no sa wodono eni kwa sa odon free mu da the moment ya odon wa wade ni mu no be free mu no eno ano no so odon nya free mu se ya eno ano no se be matim bia no ka kire oba se manu me ho se me ware wa wo ba no be ma no wagya wodada se be ma bia no ka kire oba se manu me ho se me ware wa wagya oba ka kire se be ma we de manu me ho se me ware na oba no wagya wodada tina me ka kire o se awade no ye nwale na hofe ye wale awo oba se suban odo ene suban ye de ware nti se sa niema we oba aka kire bi be ma se manu ho se me wale wa
be ma ka kyerɛ ba se manum se me wale wa awale na gu osunsun mu dada aka se be pie honam oba na gu awade na gu woni tirim aka se be pie be ma na awade na gu woni tirim aka se be pie nti odon na mo de wade ye no mo ma odon tintim onipa bi wo tie me sa wo de odon na ko wade wo yira in the first place awade na mo wale first no mo nyina na mo ko se nsuo ko dware e ba ne se na de we ko dwale wi asa na we ya ko dwale da bi ni ko se ba ne sa de mo de hyaase no and none na ye de kwa wieye. So it should be love and the trust. Yes. Although any arresheni, yes. Yes. It should be still be keeping intact. Yes. Inti although so me unse na men kanu. So do bia oye nyuma bebra obu ani gu. Sorry to say, asama na make kanu. Sorry to say, obi wa otimu so hu na oba we den hu. Hey, we dey oba we dey no nya fe. Eh, sa oba bi wa hu na oba we dey na hu nya fe kura. Ha, etire ni. Etire nam ka kyerɛw enso nyame abode ntimi nkɔndɛm saa da o tia se pa saa oba no ka wo bi ehye nsa no ka bi o damu no awale papa bi e wanya no all because of subai na so wo ofese so wo kwa na be fa no do akosi wo me no ka sai ukuro mu nipa mu mama mo ya makomako miensa me bube mema mo hoya miensa kwaku kojo na kwabra woni kojo ne kwabra ada aka kwaku nku kwaku su nim se woni kojo ne kwabra ada nti wo betwa ware wo sa kuroni nti me ngwaje se otu kwan so obi ho no ma obi o se no ho nya fa no me obi o se no ho nya fa no sa wo ba na nya ware papa na wo fa na wo se wo posi no mema krampo be frɛ wa ni esuro me kai se na nyame mfrɛ me hu gebi me koga ne obi na mesuro me koga ne ho na mesuro na me yam hyehyɛ me ka ne wo fɛ ne beauty na achiwa achime attract me shocky attract me no ya brofo I say we share nyankopon yes light bi ato so hwem tutu a obetwa ahwe onya meti ase e ba de hu nyina e mobo what ma se ba na so na bia wo on unu se me kasa again ora so ho nwale e besi ne etime pesa mani pa bia enya ntiase wo ha se se mbese mani pa bia enya ntiase wo ha no se mbese mani pa bia enya ntiase wo ha se awade na ya wade ne kwan wa tinipa bia wo kwa awade bia no fa nyakiti wo awade nim na nya wo do e wo awade nim na nya ntiase e wo awade nim wo awade be gina o che o do na awa o sha ware na se o sha ware je o de sha se no odo what you begin with. Yes, what you begin it, yes, I know your prophet. Meaning, the other shot, and then you have to end with it. Yes, it meaning you have to know, say, you have to partake and endure, go with the love. Yes, the trust. Yes, and mostly the understanding. Yes, our benefit. Yes. Sentiasia wa wade nim kwade woni problem woda ya bosheba ya ase ba da wasene ensema wa ka kire no our gonna issue Ghana for people aha Xposed je dam ya me de djumedi ebam de limo alikem kwame anaga obetumi afrem efokent na ensema me de bro no na denti na ma aware egu bosheba the nation father let me say nyoma bebre na de awawego eba ekwa awawe ni ma na ye the looks, the beauty, the choosy ye ne overlooking characters, bad characters still ne kuso ekọ awawe ni. At the end of the day enoma you say you know something what started with odor for odor ekwe because when you love somebody is you know how to forgive them. Everybody that you love you forgive them. You always try to forgive them in anything that they do. So na wo digidi ewura obi mu a oye bibia oyeri empie ma wo mpie se wakọ be ma fofara da because you have the trust for the person and normal our we no koye so na otim ho ase a bibia bibi ntina mo ako a you forgive each other and understand each other wonti ase kra you endure na wotima dey understand each other we na ma our we den ejina nsem no aha na edu
ebesi nya nipa foforo na nya nsem foforo na eba ye de be bro aha Xposed da sende ye besi hia na ansa na mewie no me ma bo sheba e de ni number atudwa wohia na woni na adwetwe nkomo bo sheba for number atudwa me share phone nyina me number obetimi afrem wo so 0591 060750 0591 060750 0591 060750 Erade shira na erade nya kase mechia me maame abran sala mechia baby awo bia mechia wo UK baby awo bia mechia miami baby ba ko pe baby awo bia mechia wo UK mechia erade shira yada say odifo nyankopon so enhia Xposed ahwefo nyina asane ebese hia na miami di dwumedi abram de lemo ali kem kwa me ameka obetumi afrem efokent ejo so efokra de wo bo a etumi yiska de achew na wo ka mega no kra de ma didem ti amega say me nyame hompo asane ebese hia makra baba